Mai moa mawhaafofonga I lunga o le TV lua I le polo kalame o le aua le ai niu malili I po o aso tofi o vai aso taitasi I le afola I tula valu I le afiafi e te whaafofonga ai I le whaasoa le au whaiati na e to tonu o si o tātou wā tunuu ua mawhai ona awina atu ona o le langolango malosi mai o le whaloloa o whaatoanga aua le ai niu malili Kau ai aku kuafa. Kua mama o me le fasingo mai e Filipe pu ai por kala me. Ai ta pu ai mai la ke lo ala amako au ai le me awa se fa poponga ka por kala me le. Awala nyu mariti. Ua pei o se ainga. Mama o me singa que só vai vai isso. Aqui lá vai. Me se o que nguso. Aqui lá vai. Sol, alma eu vou vir. Ia va mas como rin, rengo. Rin. Po fe kala Filipe. Rin. So o rin ne mo. Rin, ripi so. Rin. O vai rin. So. Ton. Mama. O me ko fa ya rin. Pero Mario, no que vai de povia. Pero popo e ai ele povi so. Mo. Qua laka po. O pe o mo mo me ma. Eh. Ole ngo fa kal me o me fa ka por kala. O yo ko. Kai ya o i lo sa va na de ko ba ya o Vai que o avião rin. Le afo. E mamma me le fa por kala. Yo. Ai que va que o le ya o me. E pi mai e lo ka ka ngo fu I mari. Asa wano se fai ka por kala. Mamma. E quero fa ko ro au ai. O mako ia e monga I foi vangu e kai anga. Naskar. Ne foi fer voi vale ora iki. Ai adu fer por kala. Eu fa ka di muska mai ko. Ma ia ka ngo fu I mari. Ni maka e ngia ngo o wa ke ba ko fa la yo. Ol me nga ko vai ko ka la ya. Kuse mang ele nga ki no mai. Renga pa ile ya mili le uro vi. Tu leva ao que alu ga ko vi fa pse. Ape vi tu pose puru. Ora vou fa pe mi so le kile ya ku. Na ko fa. Fa ka ni mai ya. Ma o le me fa. O se la le ke o so e mo si ura pa. Ya, watalo fai le mai moanga tatou watunu. Me se foi a paanga tatou wala tai lungo peng tfailangi. Ya, le ua asia tatou por kalame la fioanga o sala valu il moteli sala fai. Asia foi a se fasoa le faiatina. Ya, e au mai foi a sila fia malilo. Ya, ua foi ona fai valo filima. Awa ia le fafonga mai moa le tunu. Ya, ile tatou por kalame awala ni malili. O si mai se sila mal mai mos poponga tatou por kalami. Ole aua le ai ni malili. We? Ya, se aku fai por kalami o mai ai, we lo. O le pape apulo le sua vai fai so vai va ai ale alu. Ya ile mai mo mai se tatou watunu I nei afiafi tatou por kalame o le awal ai ni malili. Ya le wa ma fa ta set fo I male sunga ya tu man bao William ya mai la fio anga o salaval ya mai fo sana fa so ya I lan fo ya tina tam fanga I tono lona ai ya wa se mai moanga ya se se le fio fo il malo le tato watunu ile nei fo ya fiaf ya pa malo so fo le sunga tu man bao Ako kau fai ma lo fo ni una fiaf na sunga singia me se fo ile ma lo kum kanga luenga ole TV ma lo so fo mo via nge fiaf ya
Arole se fomo nato lewa le ase el ta fatal no ngal ni afia ele ase ma fo ngai la sunga wa wai le mai tawina e festa la vo fo yo lo soifua ila watina e ole mo manga lewa mai mo mai tatu watu ia ila watina e fo I manga I le motele salafa ia e ila tu mai na fo ia le lulu la mo motu se ia sa no ila atina ele ole mo manga atai mo fafsili ia e kali kongu ia wala yona tulanga ini fi poklame ia wa ele ma fo I me tau fa toanga ia no tulanga fo ia le atina e no ai ia le na anga imere tini la fanua ia ma tau fai fa toa ma fai nei ma ma ina ia ma waisina le ngata singa se den tupe anga e fa o ngal fa nau ia ai me se fo ia me fai nu ma le ainga ia me se fo ile fonga tau mafa ia le ala le ai wa ma fo fa wai ni vai temer se fuanga al malos ia anga I mai fa nga le malos I e ngau le vau ia ina ma fai na mo se fa manu ia ngai ala le ele ia fa tino I tu langa pe ona o fa ia tu ni ta ia ni ia fi ia fa ina fa tau por kalame le ainga me se foi ia le fonga tau mafa lava pe le ala le ina ma fa wai ia wai ia le ni vai te mo soi fuanga ia wa tau ngata pe le ala le tau fa ia tangi limba nei ma fai ona fa tino ma mo mai ni fu fa ele le awale le ainga ina talia tu le fa si lo su la se taimina a mata mai lau fa to anga taimo lo si ia o te no ole taimia na a mata ina o le to ia o ia taimile I fa se ainga pe o taimina sa nga I mai ai ia mai ole pamanu yanga le sa mai elo tama olai soi fu tama e na lua fo e o ia pe o si ata ma le le sa ia fo la ma mai mo ne mo fai ona o olai ma atina elo ai aftai la se matua lo soi fu ala wai tu mo ai mo fa si ole matua le te mine ole fast food fit tu sa ile mai tau le tato por calamel ne fia ele ngata ole mo manga ale mai mo mai la tu o lo fo ie te wale tasile tu e ngalue ale fo ie mo wina ia o tongala au aina fa yona e fa so wa le tafatasi e lo fina ngalo e te ngalue le mo manga wala val mo manga ai wa e o fo ila ngalue wa ia fala wa after mo fa si ia wale ona o ma fa e faile fola wa ia masadi ona o walu marketing mo o matamata fa tau mai me yo fola wa yo le ala ne sa over ai tua nga iluma tamta pe yo le ala le o mafua yo no sa ulo mafufa ia o me ma fai ona tatu fai am fai ona to lima ma tu ila le ele ia pe le ala le ia mai o tal tonu ina fo ile ta ua fo el fola wa ina nei vai te ma soi fo ia ma wala ka wala ku kam ia pongya ka maukin e ka le ki ngai nga ko fa ka mingisi me e mai ya se e lengi place se mo ia mai fai ai vole ko alfo se ku pe nga me yo le ala le o ma fo fo ia ia ele le ia le mo o mai me fai na fai mo wa le fola wa ina mo wa le me ang ia pe le ala le ma fo fo wa ma ta mo fai ia fai o ma fo ia on fai ai ni fa fitau le o watina e pe afu ele no fo ngale fa tinoi fa si mau mo le no fo ngolo e au mau ile to wai ia after mo fa si ole fili numero tasiale te mini poa ia ile me tau fa to anga ma manga
Ia te lo se temi tatu sa vale atu ma tou sila i. Ia e lau matua ma lo sia pua o le feeling na o ka nei bele ma ku ke ia. Ia o me tau fola wai. Ia fa ma i ma sani al fola wai. Ia tatu pa wale me tu ila. Tu wai lalo ma tatu na to o le tu e fa tu pu ma fa olo. Alo pe o le filia na numero tasile temi nei o le pua. Ma lo si tele pua i te nei bele ma ku ke. O le ua e sau no le fili le o le o iai au watina o le pua. A le mai tau. O le ae ola le iau whatoanga mau mea tuto fo i no whanga o lo whatino. Le alau ai kia le e tuli i pua ma le o mai e. Aftai e mo le whausi. Ia, pe le alana le o tau sila ima. O le e ngoa solo mai le yuka ngin mauma. Tama whaifana le ia o wale mai le i te mi uma. Ina ia mwhai ala wae o le pua afu e whewhel pene mea ola ne o le pua se i tulou i le teifau. Ia pe le wala na le tau mwhai te e le pua. Ia la te mea o ana sa o le pua o lai moe le mai le. Ia sa o le pua wha kama ia tūlanga o whatuanga. Ele a vifoala ia vaenga ia ma me e tupo i se whawai ia oe au ni tu loa ia tina ai. Tai lava, mo i lava sau noa. E tātou tangata whina. Au nei tātou whiu no whiu. Wai, a whaile ke whiu ai e pua au mea ai e whiu. Ia rongo winga, la ai diskausanga ni mga. Ai a whai ai pua whai pea oe. Ia e tala maa lia, lisi whai whatoanga na ma whaasoa i me whaapea. A sau e tō ia le lima se lau. Ia e se lau e ai malpua. Ia ai tōrsi ai wha se lau e ai mana ia ma whao ngai whai e tūlanga me mana o mia. Ia peo le ala lea e ti ngāna ma alo si pua. Ia au te sau a e tu ua i lalo e whatoanga ina ia maua mai se. Lewa mau atu e le ngata ina e ngalue mo le tausia ina o le tau ai. Ia le fo e te ngalue ia wai e whanga ina o pua ai ina ia awane i o le winga o le whamtalang. E le tawana lava le maumanga. Le tawana lava le te pula e puto. Ia awa laititi. Ia ai umar pua. Ia ai fultang. E mo i lava sau noa. E se ma keti o whaatau atu e iau whatoanga ia mau whala au aina e. Mau ai fo e sele. Ia o uolo mauala ua manoa i le ariki. I lato pusakalo. Ia se ilonga lau te ilo wa te le sa ume maka o makua. Ia onga wan fo ila i le e whailoa i le awaenga temi e whaila tu pusakalo. Ia i ngā rei koanga le aluanga i le ume maka. A whape e le ese pusatalo foi. Ia ono usau le avatu whaatau si teimi tatu angai atu i taile me olo whai mamaketi e le matonu. Ia o lai, i ngā pi e tu ua isi vaenga e maua e fo isi tupe le aso ma le aso. Whiala o vaenga i e lua e tupe vavi, o le maumanga ia po o whala wai. E o ua ia malau e vavi atu le tupe le whala wai. O le whala wai. O le maukengi marku kama malpi. E lua masinga e va ia fōringa o lau. Ia o le maumanga. Ia ke whai kau pe fiku. Ongo ma ngale valu ma singa whaku a makanga. O le se ngale tikinga mea ia mafuanga langa. Ia e kuai merkalo liske. Ia ala kali mai ia a ola u whalau inga. I kele ngā vi senga. Ave i whalau lo senga. Hoi e ku ia la ku ia e mai sewi. Singa se lengi ma uwale ai. Taftai tuman vau. O le mau. E le tasi stale ni o ilau song. O le a fo i ma ua sa e fo ilo to mai whaiwhaiwa e le ngā whangataina ngā taifai e whaiona e whaasoa i le whanga ino au tāle ni i nei fo i waitau. Aftai mo le whausili te ilo le ua o tūlanga le ngā taifai. Ia o au e le winga o la humtalanga. O au te ola mai tono se a inga tau tai. O lo tama ia ma tupu anga o ai o tangata whangota. I nei le nuu neo sa la var. Ia o lai fo. Ia pea no whai atu mua mua. No lolo o le mawhai le au. Ia o wanga i mai loa e le ngata i le sam.
ia ai mase fo iu tei ni lo fa ia tei milani o le ala ke fa ngoka o la fa kaula wi ar ke mi tei men ia ai o kamalanga kwai va vera kupi va ve ke kupi kamanga ke ngalu de po ai fa lo pe le se ke ngalu de po ke le sami ke fa ngoka mo ki ngora pe yo ka ya o le le yo lo fa o le lava fo ina lo se le ni dia mana yo le faso o le wa mai mo mai le tunu le tele fa nga ina fo yo tale ni sai o le sunga le ngata le le fa pe fo ia le ngata fale ya o le ale le mai tauina o le a fa mo le il fa fo ala fo ia le talo mo fo la wa ina wa ato to me o le la se na unga i le sunga ia tau ave uma pe ia tale ni vai o le stangata ina o le manga mo ina ia o le stangata na fai ia mai tau yo le sunga le ai e te ngafatia le fai ia sauto e sau le manga la se fa mo la vo ia o e wala yo na e nau la vai ina ia fa o pe au tale ni mo al tau singa lo ai la tai mo ni fa si ia ole una unu tai o tele mana o e ola falo lo ai o tele mana o se ai ngai e tau su e ia se me ai tu lo pe ole ana le wai mo ni sa no ngalo su ia a wale sami mo men le e ono usau le uteni a vakun kalo ia le sa tu petele alu se fa se mo posisi me e ma tu ai ngai ole a la tu ma tu me ai te lo aso ia ma nai fua u le vatu i mau se vanga na la wo fia ai mo ia fana ia a mai vura le mo ia fa ngai lo la kamalo ku kamari skemi mal mo keng o ma fo fo tang ta so fu yo le tatu ia ni vai te tang ta ia pe le ala le wo le fa vai ia u ia ai wo fi na u na ia o mo wa le ka e tau selo ai aftai o le mai mo mai ia le malo tupulanga e talvo o se tatou atunu ia se fai foi sau fautuanga au sau tu ala lo fo ile pa ia malo se tatou atunu ai mesi lava tupulanga talvo ia lo fa nga le tele o tale ni mai le tu tai mo fa si ia atunu le wa ta o tulanga le ia ola uia ia mo lato uma sa mo e fa fonga ma mai mo mal ni tu la fia ia ola ulava tu alalo po so vai vai fa nga taling mai le tu fa nga le malus ola ma ole te mi lai te mo ole malus te mi na te ma fai se me le mo lo ainga ia ina ma fai ona tu atu se ainga ia ti ta to tu pulanga tala vo ina ia o foi ni ta to ola mana ona wal mafuanga na lo tatu ai ni vai te mi tele ole tangata nga oi tu lo ia ono le nga inga lue nga ngau le vau a fai le ma fai le vau ia pele ma fai fo le sam sa ili si tu langa sa ili au ole no na mai tatu ele tu nei la lang tatu te mai tatu te nga lue fa nga le tatu te mi o manua mo wal malos ia sta la tu le nei tu la fa fila sum tai e tasiale sili e inisio o lo ainga o son mai ati oi le ngata isa mo nei poni o ainga fo ia tunu mau i o lo son mai ia waia le fatino ino watina e in liten ia te loe ia ole fafsile la su e na wa si vanga na ia lo wa fine matua ia o lo ia tunu mau lo ia pe o se wa fine matua na le tele na so soani mai ia ai ole ainga fo ia ole ainga nei ia o tene e tele tene o la fa na o to fitu ia o na to fitu to lima tene e ko o le e kamelai ia pe o la fa nga fai makau le e mai ia o sisia fo inga le kanga ka ko ai ia ka kele uma fo ai va pe ia e so soangi mai so soangi mai fa fikai ale ia le se me pole ia ka ke alu kai malakfa nga ka mo fai fa kingo me mga mi fa tai ni tu la fiafi
Ia Samoa ia le o to sila mai ni tu la fiafi po kalame pe ona matou mafuta fo i ma malu le tanga luenga TV e whakasa TV ia o lea ua au tauli maina tūlanga o le whamanuianga ia o lea na tau ao e le sunga li isinia ia e mase fo i le malu o le au whainga luenga ia e ala la matou talitanoanga ni a fiafi mase whaasoa fo ia ia e mole atuaila o whaftai le pulenga TV po le whakasa TV ia lea manga ia fo i olo nei tangata vai mo le whaatau vao ia o fai ona o tauli maina tūlanga nei whamanuianga ia ia ngā mo wau ia e whaopopo e fo inisi vaenga mana o mia mo le whaatoanga whaftai tele lava mo nea fiafi ia manuia tele whasausaunga ma tō e ngal nea fiafi e fua ma ia manuia Check out. Fai au fica ni. Ya no que mga ofo ngale fa fere di ma fa fere u. Ele que pode dar manga. Ka ngwa fa fea guare. Sorry. É se kilo ya boa. Kas. Boa. Qual foi esse motivo? Dá pra ver ele ide assim. Aí esse vídeo não isso. Se vai ale e o sala fai le essa vídeo. Boa, o malo. Ele quer uma mas coingo kumang bau. É na sim. Ele maia le semua kumang bau ni. Pakalingi ya wa. Ole mau mau. Pengalaw ai. Ai ko fa ngo ka Wah, kau kau mai dah kau ya lako ai ngai mo le won. Awela ngale fa ko alu aku. E fa foi po vira. Ko ingo kumang bau. Ni fa ngale le ole. Kala bo. Ya makaling nga me le. Siame la fa ngolong ngol fa soare usoe. Uskang kai fa nga ka fa ngat wen. Aya. Si uso ya tuman ba. Wai ya masya fa nga ure pi fa ka ule le fa ngole. La ko ki wa. Ano so ya kumang bau. Ko kasi si ngalo mai ka. Layek mo. Ai la iki lang fa ngop kama. Ya ngayong ngalo mai ka iyale susong yai. Ilong ngole ai nga. Ai nga kingile ai nga skamo mo ba. Ani fa nga le yang kaling ka si siyang fa nga. Masya la so ifuwa ngayong kwa. Mai mai ya da ni. Pegando mama. Yo fica isso com a mamão olha wala ninga fo mai ele. Na ku wa du ma ka ka ba. Eu só vale. Eu que o mai o ka fe ai nga ai ni. Ora me mari ora ka ko wo me mai ko kiki a. Wa ule ora ngo fe ko ku ka wa le. Yo luma ko ngali. So ale wala ala mai so le. Ele ko kami masing fai. Wal mo mang ia po sila po. Alam ko may limot kili sila pa. Ele poki umame fa. Ele kasi se me alo. Ele maiyal au fai yaki nga e ingay sila fa. Mas kalag mal o yang ma kiki mo. Ole mga le sungaya kumangvao e. Layang makiki da warik. Ave nang kalo. Ia ke a o fo kai me fai. Ia olanga fala wai. Ia ave fa ka lu mo yang makiki fo inu mala wala fa pe nga fo ila langa ia. Ole sa fa ko ia sunga kumangvao ngi anga po. Na fa ngi de kaya. Salo na pe mo ska ko ia ia. Ai fa wa udah dua. Wah, so bom na mau me. Fa kali mai du mo. Kau ya wa ko ngai o ko we mo wa ku ve ko mo wa ku le wal. De la. Ya wa fa fonga monino ya mai moanga so ta to wa tunu. Te fa so ma tango fie. Ya wa fa so ai fo ya le sunga ya tu man vao. Ya la fio anga o sala valu mo tele sala fai. Fi fiang tele le ta to por kalam. Ya ole mele lei upol. Sili foi ona le lei mol motel sala fai mo wala no e. Au mai foi le fasoa. Au fai atina el motel. Ya awa foi se sao ta to por kalam ole. Au ole ni umolil. Ya ole na tora Moses fa poponga ta to por kalam la stofia mo mo. Ai fale o ina le ngangol faftai.
i le fale o lo fatoanga ona o le sosoani fai pea o lo fai pea mo lau fai atina ia e ala i le pepa tala o loa lua se lau tala mo li foi le faftai le sunga ia tu manvao ia mo le fasoa matangofie ia manatu a maua se oso ia asa fe au tau longolongo al Port Kalame le fafonga anga le atinu mo se fapoponga le vasfo to vasifo